Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Mushubi habereye ibiteye ubwoba byarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Jean Claude uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko yarangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 10 y'amavuko, dore yuko uyu mwana ari kwitabwaho ku bitaro bya Mushubi kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi uyu mugabo akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 4 ndetse n'umugore, ariko bari baratandukanye. Uyu mwana asambanyije yari umwana wari waraje kubasura yarazanwe n'umugore. Ni mu gihe rero aka kana bagasambanyije ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 30 z'ukwezi kwa 12. Ni mu gihe abaturage bari mu gahinda ndetse n'amarira. Mu karere ka Karongi habereye ibyarishije abanyarwanda benshi cyane. Abanyerondo nabo barangije gutabwa muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo gukubita abaturage 3 babita ibisambo ku gicamunsi cyo kuri uno munsi mu masaha ashyira saa 4 za nijoro, dore yuko aba baturage bakubiswe ndetse kugeza izi saha bose bakaba barembeye mu bitaro, babakubise barabavunagura. Ni mu gihe aba banyerondo bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Iki cyaha iyo kiguhamye ushobora guhanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 3, gishobora no kuzamuka kikagera ku myaka 5. Ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba, rinahane abakoze ibyaha nk'ibi ngibi. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Mushubi ahabereye amahano akomeye cyane, ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Jean Claude w'imyaka 45 y'amavuko yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, dore yuko iki cyaha nikimuhama ari bukatirwe igifungo cy'imyaka 35 bishobora kwiyongera ikagera ku gifungo cya burundu. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko aka kana yasambanyije kari karaje kubasura, ndetse abaturage bavuga yuko uyu Jean Claude afite umuryango w'abana 4, aho mama w'aba bana yazanye uno mwana mu rugo ndetse aje kubasura mwa bino biruhuko by'iminsi mikuru, birangira uyu mugabo amusambanyije amushukishije uduhenda abana. Uyu mwana akaba ameze nabi, akaba ari mu bitaro bya Mushubi aho ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, abandi bararira, abandi bafite inimba. Ni mu gihe umugore wiwe yavuze ko umugabo wiwe bamukatire urumukwiriye bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere cyo gusambanya akana gatonya katujuje imyaka y'ubukure, katazi ngo biravahe birajyahe. Ni mu gihe abaturage nabo bavuze yuko uyu mugabo akatirwe urumukwiriye. Mu karere ka Nyaruguru naho habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Abanyerondo barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo gukubita abaturage 2, barabakubita barabakomeretsa. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi aba banyerondo bagera kuri 4 bakubise abaturage ndetse bakanabakomeretsa. Ni mu gihe bakurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko aba banyerondo
abanyerondo bakunze gukora urugomo bagakubita abaturage bigapfa ubusa, mu gihe bano baturage bagiye kurega kwa mudugudu bakajya no ku kagari, gusa ikirego cyabo ntigikurikiranwe. Ni mu gihe bano banyerondo biregura bavuga yuko bashatse kubarwanya nabo birwanaho. Ibi byabaye ku iki gicamunsi ku masaha ashyira saa yine za nijoro, aho bano bagabo barimo bataha, abanyerondo barangije bategera mu nzira barabakubita. Gusa abanyerondo batanze raporo yuko bano baturage bashatse kurwanya bano banyerondo, gusa abaturage bahaye amakuru itangazamakuru bavuga yuko bano banyerondo b'urubyiruko bakunze gutegera abantu mu nzira bakabakubita ndetse bakabambura. Ni mu gihe bavuze yuko ubugenzacyaha bukora iperereza ku mwana uherutse gupfira hano mu Gaserege ahantu bita mu Kanogo, ndetse bavuga yuko kugeza izi saha habuze uwishe uno mwana, ariko abaturage basabye ko bari bukore ubugenzacyaha buri bukora iperereza kugira ngo bamenye ikishe uwo mwana uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko. Ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangira Etienne yavuze ko uzakora cyane gisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha nk'ibi ngibi, rinakumire ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Rero ubugenzacyaha bwataye muri yombi aba banyerondo. Reka mbanze mvuge amazina yabo nsoza ikiganiro: Habishuti Korode Damascene ndetse n'uno mugabo bamwita Jean Dodier. Aba bose batawe muri yombi. Abaturage bakubiswe harimo Kabaka, hakabamo DJ Pius, hakabamo n'abandi batatu tutahise tumenya amazina yabo, gusa abakomeretse nibo twabashije kuhita tumenya amakuru yabo. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba rwo bwa mbere ugeze ko na muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nongeye kubifuriza umwaka mushya, muzawurye ntuzabarye.